Tohe ana etahi o te hapori o Pāharakeke kei te matau a Māui I te hiahia o Arapoutama Aotearoa ki te whakatū whare ki tō rātou rohe mo te hunga kei roto tonu I ngā ringaringa o te ture. Anei rā e te iwi ko te pūrongo a Kingi Kiriona. Kua hoha ke te hapori o te Pāharakeke I te nui o ana tāngata mahi kino. Ano te hiahia o te kāwanatanga ki te whakatūtari hei āwhina I aua tāngata, kua tata huri tērā hoha ki te riri. How dare they come in and build it and not even tell us? The building of a correction centre, all it does really, it just gives affirmation to the stigma that Flaxmere is perceived in. Kua tuku tono a Arapoutama Aotearoa ki te kaunihera o here taunga mo te whakatūtari ki konei ki te rito o te Pāharakeke. He wāhi tēnei hei haere mā ngā tāngata kua mauhere tia ki o rātau kāinga kei te mahi haurara nei mo te hapori. By building one here in Flaxmere, you'll say to them, commit your crimes, but it's okay, you don't have to go into Hastings anymore. We'll build a $2 million building for you to make it easier for you. Hea e tai atu ngā whare pēnei tonu a nake, e kāre e tai atu ngā whare pirangi atu ngā matu o Flaxmere mō te pai haere o rātou tamariki. E ai kia Arapoutama Aotearoa, kaore anō kia whakaitia tā rātou tono e te kaunihera o here taunga. Ko te tohe a henare, he nui tonu ngā whenua e wāte ana I te taha o tō rātou whare here, me haere kē atu te ture ki reira. Kāre e tai atu rātou ki a wāhi pēra I a Havelock, pēra I a Taradell, e nui atu te pūte I reira, e tū atu te whare nei. If the PD station is in Timbuktu, well, you commit the crime, you go to Timbuktu. Ka hui atu te hapori o te Pāharakeke kia Arapoutama Aotearoa, a te Wenerei e tū mai nei. Kingi Kiriona, te karere.